Diplomata Zoran Milivojević istakao je da je jasna pozicija nove administracije vezano za pitanje Kosova i Metohije. Ta administracija prema njegovim rečima želi da se ova situacija reši brzo i to da Srbija prizna nezavisnost Kosova. Time bi se, kako kaže, zatvorio ceo dosije 1999. godine i sve ono što je bilo predmet u geostrateškom smislu sa NATO agresijom i svime onim što je sledilo poput samoproglašenog priznanja nezavisnosti. Taj projekat je propao i 13 godina posle samoproglašenog priznanja nema naznaka da se taj poduhvat potvrdi ni kao društvo, a kamoli kao država. Zapad bi da se ne muči sa nama, ali bojim se da to neće moći, rekao je Milivojević. Novinar Dragan Blagojević dodao je da mogu postojati ekonomski pritisci ili na međunarodnom planu na Srbiju, ali da više nema mesta sankcijama ili bombardovanju. Sve ranije mere i faza ratnog nametanja rešenja to više ne može, smatra Blagojević. Milivojević smatra da se pitanje Kosova i Metohije definitivno ne može rešiti bez Srbije. Nije slučajno što više od pola sveta ne priznaje to i što najveće zemlje na svijetu ne priznaju to ni danas, rekao je.